Ev xirvebûna dukandarên nava bazarê Duhokê li dûr nerazîbûna wan li ser biryareka dadgeha Duhokê Kuldîv daxwaziya xudanê milkê dukanên wan ew daxwaz kirîne û pê gotiye ku divê dukanên xwe çûl bikin. Ew bi vê biryarê dilgiranin û dibêjin em bûyne qurbaniyên valatiya yasaya Parlemanî. سیکا مشخر سیکا زیادتر داده. هم نزانین اچه هر مراجعه محافظه جیگه هجاب چپ درستی نگوتی باید بجا پارلمانی ده. بلا پارلمانی نیتین چه قرارداد مستعدین. پارلمانی ما استاجا سر ما. بس پارلمانیه بلا وجود استقلال ما نگه. بلا خدا نمی‌کردی بیش قدر بیشی نکن قدر ماشین نکن. تو بینید اول پایتون بلا خوش می‌بینی حقیقتی درکمن باشه ما بلا گواه پارلمانیش تخواره قرار پارلمانی دا کادر تقاضات علی مستعد. ما دریغتی بلا ما دریغتی برین نخواری. Nêzî hezar dukandarên nava bazarê Duhokê dukan bi awayê serqufil kirîne û li sala 2008 jî Parlemanê Kurdistanê yasaya kirêya avahiyan bû demê 2 salan dirêj kiribû û berdewam di heyama 2 salan da ev yasaye dihate dirêjkirin. û nihada ku pitir 2 salan derbas dibin bêyî ku ev yasaye bihête dirêjkirin ji sedema nernîştina Parlemanê Kurdistanê. Kargeriya parêzgeha Duhokê jî dibêje ew ê vê arîşeya dukandaran çare bikin. لجنة دي إن شاء الله دي علاج كتاب مشكلة دي سهل بت إن شاء الله. Çendîn care xudanên dukanên nava bazarê Duhokê li berdem avahiyê parêzgeha Duhokê xirve dibin û nerazîbûna xwe diyar dikin. Hemî cara jî bêbersiv bûne. Lê vê carê cudahiyek hebû li gorî ku parêzgeha Duhokê daye xuya kirin ew ê çareyekê ji bo bînin. Ew jî dibêjin em çavereyne ku çareya wan bihête diyarkirin û bikevîte karî. Dilşad Hîmû NRT Duhok.